Gdje su jaja? Još se ben prdađe jaja. Hvala vam, poštovani gosti, dragi moji sugrađani, hvala vam, dragi rudari, što ste po ovoj kiši došli dati podršku istini, pravdi, Bosni i Hercegovini i Tuzli. Što ste došli dati podršku Nevinom ili Jurišiću. Beogradsko pravosuđe svjesno je osudilo nevinog čovjeka. Znaju oni da tuzlanski policajci nikoga nisu napali, nego su na legalan način branili svoje živote i živote svojih sugrađana. Znaju oni da osnovnu krivicu za napad na Tuzlu i smrt i ranjavanje poginulih i ranjenih s obje strane snose Mile Pajić i njegovi pretpostavljeni Mila Medeljković i Ratko Mladić. Baš zato su, kao u aferi Dreyfus, srbijanski generali i sudije odabrali nevinog čovjeka i proglasili ga krivim. Da bi sačuvali prave krivice od gnjeva zločinca, poveli beogradsko pravosuđe, umjesto da izruči ratnog zločinca Ratka Mladića, Međunarodnom sudu u Hagu dovršava njegov posao i nastavlja postavljanje nedužnih građana Bosne i Hercegovine, ovaj puta ne ratom i agresijom, nego drugim sredstvima. Građani Srbije, kao da su zaboravili da su zločinci koji su ubijali po Bosni i Hercegovini, nakon završetka rata nastavili zlostavljati i ubijati njih, pa ubili su i predsjednika vlade. Jer zločinac je zločinac, bez obzira na to kako mu je ime i da li se krije iza imena ove ili one nacije. Građani Srbije, kao da još ne znaju da će sudije koje su u stanju svjesno suditi nevinog čovjeka i dalje nastaviti suditi nevinim ljudima. Kada im nestane Bosanaca i Hercegovaca, sudit će nevinim Srbijancima. Ovako izvarani i razočarani, još uvijek se nadam da će se na Vrhovnom sudu Srbije naći neki sudija koji će imati hrabrosti poništiti ovu sramnu presudu Beogradskog okružnog suda i ući u noviju historiju Zapadnog Balkana kao veliki čovjek. Nadležni državni organi Bosne i Hercegovine nisu poduzeli sve domaćim i međunarodnim zakonodavstvom predviđene mjere zaštite prava svog građanina, našeg Ilije Jurišića. Time su pokazali